बेजानागाव फैलाव फोथाराव जथुमनाय BPF हानजानि मावथि सोद्रोमाफोरखौ लानानै खुंनो लानाय मेलखौ दैदेननाय मानगोनां जोंनि क'क्राझार जिल्ला BPFनि आफादगिरि BTCनि अपोजिशननि लिडार देरहासार बसुमतारी बिथां दिनैनि बे कर्मी सभानि गाहाय आलासि जोंनि BTCनि बारग'सिप BPF हानजानि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारी ऐतिहासिक এটা দিন বলে আজি আমি কব পাৰো আজি জন আগ্নেয়গিৰি বিস্ফোরণ হওয়া বলে আমি কব পাৰো সুবংনি অর্গেন হাজারে বেরফুদের আর বে অর্গেন হাজার বেরফুনাইনি উনাवहाय क'क्राझार जिल्लाल' नङा सारा आसामावनो BTC ओनसोलखौ लाफानानै मोनसे 9-10 रिक्टार स्केलनि बांग्रि मावदों आरो जे बांग्रि मावनायाव दिनै BPF हानजानि बादै जेसेबां आसामनि राजखान्थि दोलोफोर दङ हानजाफोर दङ बे हानजाफोरनि न' बां गासैबो फेर बेथेर बायस्रांजोबनाय अबस्था दिनै बेवहाय जादों আপনারা সকলে জানে আজি কোকরাঝার জেলার সাব ডিভিজনাল এরিয়া এই অঞ্চল আমার প্রাইমারি বিলাকৰ পৰা যিসকল ৰাইজে আহিছে কৰ্মীসকলে আহিছে তেখেতসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আজি জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈ গ'ল লাখ লাখ মানুহবিলাকে আজি আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই ধিক্ষাৰ তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বৰ্তমান BTC চৰকাৰ যিসকলে চলাই আছে এই সকল চৰকাৰ যে জনসাধাৰণক একো দিব পৰা নাই অঞ্চলৰ ৰাইজক নিজৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা অন্যায়ভাৱে বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে উন্নয়নৰ পৰা ৰাইজক আজি বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে BTC অঞ্চলে আজি এন্ধাৰত ডুবি গৈছে আৰু এই BTCৰ আমাৰ যিবিলাক ক্ষমতা বর্তমান BTC চলোৱা সরকার বিলাকে আকৌ ধ্বংস কৰি পেলাই আমাৰ অঞ্চলটো বিক্রি কৰি খাইছে যাৰ কাৰণে BTC অঞ্চলবাসী ৰাইজে আজি তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে ধিক্ষাৰ জনাবৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে BPF দলৰ আজিৰ এই আবাহিত সভাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে দলে বলে ওলাই আহি তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আজি আমি সঁচাকৈ নতে আনন্দিত যেন তাৰিখে मोनसे गोजोननायखौ दिनैहाय फोरमायनो हायो এতিয়া दिल्ली আমাৰ हाथर मुठी दिल्ली अब हमारे मुट्ठी में है दिल्ली तमारी MP जोंनि आखायाव इतिमধ্যে फैबाय बेखौ नोंथांमोना हमनानै बे लाख लाख रायजो राजाफोरनि बाहागो लाफैनाया সেইটোকে প্ৰমাণ কৰিছে অহা MP ইলেকশ্যনত BPF দলৰ প্ৰকৃত আমাৰ কেণ্ডিডেট সকলে বিপুল ভোট লাভ কৰি পেলাই জিকি যোৱাটো খাটাং হৈছে যাৰ কাৰণে আজি আমি ক'ব পাৰো দিল্লী আমাৰ হাতৰ মুঠিত এতিয়া আহি গৈছে কোনো শক্তিয়ে এই ইলেকশ্যন MP ইলেকশ্যনত
আমার লগত আৰু পেৰ মাৰিব নোৱাৰে যুঁজিব নোৱাৰে আজি আমি সঁচাকৈ ডাঙৰ এটা বিজয় উৎসৱ পালন কৰা বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ আগতীয়াকৈ আমি বিজয় উৎসৱ আমি পালন কৰিছো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমাৰ অনুভৱ হয় যেনেদৰে फैगौ एमपी इलेक्शनाव देरहानायनि उनाव रंजानाय विजय उत्सव फालिनाय बायदि मोनसे फोरबो जों मोनदों लाख लाख रायजो राजाफोरनि बेवहाय बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों जों बेखौनो दिनै प्रमाण खालामनो हाबाय बिटिसि ओनसोलाव বিপিএফ দলৰ বাহিৰে অন্য কোনো ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ কোনো অস্তিত্ব নাই বিপিএফ দলৰ নিচিনা শক্তিশালী দল বিটিসি অঞ্চলত আৰু দ্বিতীয় ৰাজনৈতিক বেলেগ কারণ নাই সেইটা হিয়াৰে আজি ৰাইজে আমাৰ বিপিএফ দলৰ যিটো শক্তি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি পেলাই এই শক্তিটো প্ৰদৰ্শন কৰিছে আজি ৰাইজ এই সমৰ্থনে আমাৰ বিপিএফ দলক যাই ৰাখিছে বিপিএফ দলে বিটিসি অঞ্চলৰ জনগণৰ দল আৰু এই ৰাইজৰ শক্তিৰ দ্বাৰা বিপিএফ দলে অহা এমপি ইলেকশ্যনৰ পৰা নিজৰ বিজয়ৰ ইতিহাস আমি ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছো फैगौ एमपि इलेक्शनजों लोगोसे जोङो बिटिसि इलेक्शनाव देरहानायनि उननि बेलायाव सरकार बानायहैनायनिबो मोनसे जारिमिनखौ जों दिनै बे सुबुं खुरमानि गेजेरजोंनो लिरजेननो थाखाय आखायाव लाबाय रायजो राजाफोर मावथि लोगोफोर जों बयबो मिथिगौ दिनै जायफोर बिथांमोनहा बिटिसिखौ सालायदों इउपिपिएल बिजेपि जीएसपी बिथांमोनहा बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोरनि जेबो मोजां खामानि मावाखै जौगाखांनायनि लामायाव बिथांमोनहा जिरो सेंग्रा सिख्लाफोर बेकार हाजार हाजार लेखा गोरोंफोर दङ साख्रि बाख्रि सासेबो होनो हायाखै बिटिसिनि साख्रि बाख्रि होनायनि क्षमता आसाम गभर्नमेन्टआ गासिबो लांफिनजोबनानै बिटिसिआव जेसेबां पस्ट खालि दंमोन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि गासैखौबो दिनै डाइरेक्ट दिसपुराव इन्टारभिउ खुङै एपइन्टमेन्ट हरगासिनो दङ बिटिसि सरकारा होनो हायाखै जे साख्रिखौ थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सीएसपीनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि हाजार हाजार आइ आफा फंबाय बिनानावफोरनि फिसा फिसौ बिदा फंबायफोरनो सानथ्र'हायै मानसिफोरनो साख्रि होदोंमोन दिनै बे साख्रि होनाय क्षमताखौबो आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिसि सालायनानै फाननानै जाबाय जोंनि थाखाय दिनै बेसेबांबा दुखु गोनां मोनखानाय गोहोखौ दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव फानहरनानै बिटिसिखौ लोरबां थोरबां मिरौ जिरौ दिनै रांथाब पुंथाब बेगेंजों बिगुरजों बिथांमोनहा खालामबाय जोंनि सानथ्र'हायै शहीद मुंख्लं जोहोलावफोरनि थैजों जोनोम होनाय बे बिटिसिखौ गावसोरनि रां रुपा खामायनाय गावसोरनि गाद्दि दखल खालामनायनि राजनितिनि थाखाय दिनैहाय थेर बेथेर खालामनायखौ जों बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरा सहायनो हाया आरो बेनि थाखायनो जों दिनै बे बिथांमोननि थगायनानै सरकार बानायनायखौ जों बानायनांगौ सरकारखौ सेख'नानै थगायनानै सियाल बुद्धिजों खैसारि माखासे फाव फान्दायनायनि गेजेरजों जे सरकार बानायदों बे सरकार बानायनायखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजोफ्रा रावबो दिनै मानिनानै लानो हायाखै आरो बेबायदि सरकार थगायनानै बानायनायनि थाखायनो फिन साजा होनो दिनै जों साखा फारा जानानै बेवहाय बयबो लैहोर ओंखारबोदों रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ दिनैनि जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ नाख्रेबनो थाखाय
आथिखालनि बिटिसि सरकार जायफोर सालायनाय हान्जाफोर बिथांमोनहा गोबां समाव गोबां रोखोमनि माखासे आरो बेसि खबर नगद এইখিনিকে কৈ আজিৰ এই সভাৰ উদ্বোধনী ভাষণ মই আপোনালোকৰ আগত এইখিনিকে কৈ পেলাই সকলোৰে ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা আৰু মোৰ প্ৰণাম যাচি মোৰ বক্তব্য মই ইয়াতে সামৰি আজিৰ সভাখন উদ্বোধন কৰা বুলি ঘোষণা কৰিম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।